nombre Sam Schwartz, nota desconocido, ora referente al proyecto de revitalizar el centro urbano. Schwartz estaba comisionado de tráfico para la ciudad de New York y a la vez ex-cabezada de ingeniería para carretera y brug. Ahora tiene su propia compañía, haciendo trabajo en una ciudad grande en América. Está especializada con hacer centro de ciudad más atractivo y accesible para el público. Estaba sumamente entusiasmado con el plan de Aruba para revitalizar el centro de Oranjestad, tiene punto que él da un consejo. Schwartz llega a indicar que Oranjestad brinda la oportunidad adecuada y toma pasos en concreto y correcto para rediseñar el centro de ciudad para reinventar su mes. Par de días pasados, la visita al primer ministro Iman. Working on the island of Aruba for a number of years now, worked on the streetcar, the Main Street redesign, and I'm delighted to see the changes. Main Street was very crowded during the holiday season. It was wonderful. Every streetcar that I saw was totally full. And we talked about how we might be able to expand some of the urban design features. We already see a lot of great activity along the waterfront, and we're hoping to bring even more activity to Oranjestad. We've been talking about getting some of the leading thinkers in the world to possibly come to Aruba and discuss some opportunities. And there are a lot of low-cost solutions that people are using across the United States and Europe. And I've traveled to many of these places, and I think some of them may be very apropos for Aruba. I just completed writing a book called Street Smart, The Rise of Cities and the Fall of Cars, and it's largely about North American cities and some European cities. But I think the story of Aruba has to be told also, and the rejuvenation and the extraordinary work by the Prime Minister, the Minister of Infrastructure. It's really a showcase of what can be done even on a relatively small island. Schwartz avisa alguns anos atrás com grupo grande de gente que estava de vir se comprar no centro da cidade, vai se aqui na outra parte da Aruba. Pensei mestra capturar o grupo aqui e não entusiasmo engenheiro aqui a indicar que o que está passando no mundo está com a gente está desfrutando mais de cidade, não se por cana e assim compras. Não quero algo que está realmente de área e que está identificar a área especificamente para não por sentir isso aqui. E bom, não é tipo de sentimento não necessariamente se vai de outra área na Aruba, caminha quizás para sentir que de um centro comercial na Miami.